بەشێ 5 گەلۆ ئۆجەڵان هەست پێ ترۆڤایە هەنێک کەس میتۆلۆژی ئەفسانە و چیرۆکان پێکەنۆک و دەرveyî ڕاستî dibînin dibe ku hemû ew bûyerên diêne behskirin ne rast bin lê ji bo em îro raboriya xwe fêm bikin pêwîst e mirov mîtolojî û efsaneyê fêm bike wekî çîroka Trovaya têda behsa eşqa Parîs û Helenê dike Homeros di vê pirtûka xwe da bi nav û deng İlyada da behsa jiyandeyên di nava Trova da an ku eşqê îxanetê dostîniyê şerê desthilatê fetih û standina kerhê dike Fermandarê agahiyan yê jîr Odysseus ji bo ku Trova dagir bike bi salan çendîn car xwe lê ceriband lê nikarî bistîne tê gihîşt ku ew ji derve nikare bircan xira bike û kelhê bistîne tê digihe ku yek rêka standina kelha Trova heye ew jî di nava kelhê bi xwe da ye ji bo vê pîlana xwe hespekî mezin ji texta tête çêkirin ew çend leşkerên xwe yên jîr di nava vî hespê da xwe diveşêrin artêşê ew ya binketî bi tektik şûnda vedikişe suwarî belama dibin û diçin leşkerî xwe li gel hespê dihêle ew leşker ji xelkê Trova ra dibêje ev hespe pîroz e xelkê Trova bi kelecanekî we dizanin ku tiştekî pîroz dest xwe xistiye û wî hespê dibe nava xelhê da bi şev dest bi pîrozbahiyên serkeftina xwe dikin divê navberê da fermandarê Akayan Odysseus leşkerên wî jî di nava hespê derdikevin û kelhê ji nav de dagir dikin belê di huner û siyaset û şerî da ev teknik pir caran hatiye ceribandin bi taybet li ser me Kurdan jî ev teknik gelek caran hatiye bikaranîn hespê Trovayê dewleta Tirk di sedsala 21 da Abdullah Öcalan e Peywendeyên stratejîkî di navbera Abdullah Öcalan û dewleta Tirk de heya roja me ya îro jî berdewam in. Ger em çalakî û gotinên Abdullah Öcalan yên piştî 1990 nehan li vir da lêkolî bikin dê wê encamê pir zelal bibînin. Öcalan ji bo ku gelê Kurd netewebûna xwe ava neke ketiye di nava xebatekî pir berfireh de. Tiştê herî girîng jî ew e ku di qada fikrî da sîstema ramana Kurd şolî û nezelal kiriye. Gotin çekekî pir mezin e. Öcalan û dewleta Tirk wekî endazyarê civakê ji bo Kurdan hindek peyvê nû xulixandin. Babetê Öcalan gotî fikrî pêwîst e tu carî neête biçûk dîtin. Sostê wateya baweriyê Öcalan bi hezaran rûpir û pirtûk nivîsandin û têda behsa pêwîstnebûna netewaya Kurdbûnê kir. Behsa mafên mirova, ekolojî, mafê jinê, mafê jîngehê û mafê hevcinsîxwaz yanî homoseksuala kir. Ramanekî eklektik û berhev kirî, ava kir. Feminîzm, ekolojî, anarşîzm û peyvên civakî xistin nava têgeha Kurdan da. û di nava wan peyvên wekî girara gavanî de mafê Kurdan yê bi serê xwe rêvebirinê ber bi wan ve berze kir. Öcalan li gorî wan peyvan xwest rêxistinê ava bike û mirovan bixuriqîne. Ev 21 salê ku ev peyvane di nava siyaseta Kurdî da tekoşîna hêzbûnê dide. Mîsoger Apo dewleta Tirka dagirker bi hev ravê xebatê dimeşînin û ew bi devê xwe hevdîtînên di gel dewletê de wiha dibêje. Tamam, bir öğretmen gibi sizlerin dediklerinizi harfiyen uyguladım da bu ayıp bir şey de değildir. Öğretmenler öğrendim ve yarın örgüte tüm bunları götüreceğim. Öğrendim, devlet budur diyeceğim. Şimdi bunda da benim şeyim yok. Şimdi benden yararlanma meselesi veya benim rolümü oynama meselesi halen beni için yediren bir mesele. Şimdi bizimkiler anlamadı. Peki gerçekten bir gün size gösteririm fırsat düşerse ben tekkellerle nasıl savaştım? Eğer devletten daha fazla savaşmadıysa kanıtlayacağım size inşallah. Bi rastî jî Öcalan ji dewletê pir tişt fêr bibû. Ne bestenê fêr bibû, fêrî dewletê jî kiribû. Mîzaniya di navbera PKK da biyografiya serkirdeyên PKK, dewlemendên baca xwe didin PKK û peywendiyên PKK li gel dezgehên istihbaratî û hemû di ser navê lêpirsinê dabûn dewleta Tirka. Dewlet êdî bi xêra Apo hemû hênî û sirriyetên PKK dizane. Li ser Kurdan jî bûbû mamoste û aqilmendê dewletê. Bi taybetî jî gillî li ser başûrê Kurdistanê ji bo Tirkan dikir û digot li başûr İsraîliyek duyemîn tê ava kirin. Kurdistanekê biçûk dî tê de ava kirin. Bi van gazindan dixwest berê dewleta Tirk bide ser destkeftên başûrê Kurdistanê. Wekî şêwirmendekî ji bo dewleta Tirka kar dike. Bi vî şêwazî ji bo dewletê şêwirmendî dike û PKK jî rêve dibe. Leyengirên PKK her sal 4 Nîsanê rojbûna Apo pîroz dikin û roja 15 Şubatê jî dibêjin me komploger bin xistin. Apo perê jî wekî xelkê kelhê hespê Trovayê yê Odysseus parast û
درباس ناوا خلکی کری چاوا تروایی به پیروزکرنا وی هسپی و بین کفتبن گر کرد جی خوشوان فکرین لدردورا عبدالله اوجلان آوا بوی دور نخن دی هر تم ده بین بکوین. جبو اوجلان ارکین هسپی تروا بکاری ببلیزه پیوست با آواکرنا بنگه هکی دیگه. هم بری هف باوری آواکرنو دمدریجی به هف را خبات کرن پیوسته. جبروی هنک پینگاو دهن آویتن. پینگاو یکمین تعلیمات و بریارین دوی طباق 1999 و دوی طباق 2002 دمام روش دور و لیوان دیروکا دنیره دی هزر کرن کو چه علاقه به هف را تنینه. لی راستی ده اف هر دو دیروک به هف را پر علاقه دارن. لی دنابرا وان تاریخان ده جست هیا. دولت به بردوامی ده پرسا کاب راستی جی ده سلات اوجلان لسر رخصتنی یعنی پکی که هیا آن نه. اوجلان ده هبدیتینه که خدا سال 1999 ده وید بیجه. گهداری منکرن و نگهداری منکرن وی بجه آنینا سزای من دیار بکه. لو راج اوجلان پیش دا پیوستی دبینه و ده سلات خویا لسر رخصتنی بجر بینه. بینگا بیویا یکی بریارا دوی تباغا 1999 جی گریلا جباکور شوندا بکشاندنیه. لپاییز 1999 رغم کوچه اولهی جبو جیانا گریلا نبون به هزارا گریلا لسر امر آپو جباکور و کشیانا باشور کردستانی. دوی شوندا و کشیانی دا گوری هنک هجمارین دست مدا 1500 گریلا جیانا خوش دستا. بسادان گریلا هیجا جی عاقبتا وان ندیاره. وکی پازی بربویی به فرمانه کی نجه دا همویان چانتین خودان پشتا خو بری خدا بداویی. چی بود چی بو کسی که ندزانی امر و هره به هزاران وانداهی نتنه جبر تدبیر دولت وربو پکیکی بیو که اولهی ریکی بزانه بدار زوره بری گریلا اندا باشور لسر وانداهیان پاریزر دما آپو آگاهدار دکن آپو وحاد بیجه دما گریلا دزانی کده شر در بکه و بلا تسلیمی قرقول دولت دموکراتیک ببن بلی برسوا آپو اوه بو پاریزر ماتمایی دمینن تنه جبو آپو هزار دستلات خویا لسر رخصتن نشان دولت بده به هزاران چکتار به آماده کاری بر بمرنه و آجوتن دکارین وی زبسانه بر راحتی لکامپین خوین زبسانه بسلامتی درباس کربانه آپو برانبر وی پینگابا دوی طباق 1999 آویتی ج دولت دیاریا خو ورگرد پشتی شوندا و گریانا گریلا تمام بو ایدی پکی که حاطبو آستا کو دولت وی ده عجیبینه دولت جی برانبر وی پینگابا آپو 2002 بریارا سیدردانی جی دستورا بنگهین درخست آنکو برانبر 1500 کشتیان جیانا آپو هاتا گارانتی کرن اوجالان او روژا دوی طباق 1999 و حیا 2002 وکی روژا ججنا گلا بناف کر گوت پیویست روژا دوی طباق همو کرد وکی ججنا گلا وی روژه پیروز بکن لی ریو بریا پکه که جبر حساسیتین چی بوی او بریارا آپو جی بجیر نکر پینگابا دویمین دیزاین رخصتنی پشتی آپو هاتی گرتن همو بشین خبات آنکو چیا آوروپا و ترکیه اندامین پارتیین تندرف هاتن آرمانچ کرن همو اندامین رخصتنی یک بی یک برچف هاتن درباس کرن جه اندامین کهون یکو دما دامزراندونا پارتیه دا به هفر مشین دست پیدکه و هاد بیجه دولتی sıfırdır hepsi. Yalnız ben ortalıkta olmasam işte onun için diyorum tehlike çok büyük. Benim ismimi kullanacaklar. Biz Apo'nun kardeşiyiz. Biz Apo'ndan sonra birinci, ikinci, üçüncü adam geldi. Cuma, şimdi bana göre mesela fazla politik değil yani. Parmağımda oynatırlar, farkında bile olmaz. Bu kan içinde geçer. Ama benim mirasımın 1/4'ünü, 3/4'ünü Cuma'ya kullanırlar. آپو وکی کو جبو حوال خود بجه همو اندامون ارکین وان جبو دولتی یک بی یک به هرگلی بد بجه ایدی دیزاینر رخصنی دست بیده که پکیکی جه آلاوی حیار رنگ آرما برنامه و اندام و آرمان جنوی جلای آپو دبن چافدیریا دولتی و جنو و دی ایتا چیکرن یین کو دیجی وان بریارین آپو درد کهون یکو تینه وندا کرن میناه یم بریارا و کشنی قبول نکریو گوتی ام دخوازن دیجی دولتا ترکیه شهر بردوان بکن آنکو فرماندارین ایالتا درسمی عیسا درسم یعنی بناوی اصل اورهان ایلبایو کمال زاب کو بناوی اصل حیدر آلپ اصلان با ایزا 1999 و بخارا 2000 به شک تینه کشتن
Apo û pekekê bi daxuyaniyekê got ev grupe negirêdayî me ye û çû peywendî bi me ra nemayne. Bi canê xwe bedelê vê neqebûlkirina şûnda ve kişandinê da. Ji xwe Öcalan ev nîqaşên li gel dewletê dikir de dibêje ez û dewlet bi hevra pekekê de bimeşînin û dibêje. Bir an önce bütün örgütü de aşağı. Dikkat et, programı bir tarafa bırakıyorum, örgüt merkezini bir tarafa bırakıyorum. Devlette her an koşmaya hazır bir pozisyon arz ediyorum. Şimdi akıllı bir devlet adamı bunu görebilmeliydi. Bu görmek büyük yapmanız gerekir. Çok önemli bir örgütü önce gel devletini tanı. Devletini tanımadan sen onun nesine karşı çıkacaksın? Gelir misin? Evet, deliler Bir defa hata yaptık, bir daha bunu yaptık. Piştî apoçeka xwe ya herî mazin anku rêxistin û endamên wê dîzayn kir êdî ma pêngavên rojane biavêje. Ev dîroka ku dête behskirin wekî 15 Şubat a komploya navdewletî ji bo apo rastiya xwe da vegera malê ye. Öcalan bi xwe jî dibêje veger em di van 5 beşên nivîsa xwe da xwest cewherê vê dîrokê ji bo we binivîsin ya rastî vegera apoya ji bo Tirkiyê xirabiyek li ser Kurda kiriye. Di vê xeleqa nivîsînê de behsa hemûya nehatiye kirin. Lêbelê wekî siyasetmedarê Tirk Erdal Ürünî jî gotî rastî xwediyê xwiyekê ye ku rojekê eşkere bibe. Peywendiyên di navbera dewleta Tirk û Abdullah Öcalan da heyî jî her roj ji aliyê ciwanên netewperez da di êne zelalkirin û keşifkirin. Dawî